الحمد لله. تفضل. buyurun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şükürler. Sizleri Yüksek Öğretim Kurulu'nda ağırlamaktan fevkalade memnuniyet duyuyoruz. Sizlerin Gazze'de yaptıklarınızı yakından takip ediyoruz. Gazze'de yaşanan insanlık dramını, Gazze'de yaşanan soykırımı şiddetle tehdit ediyoruz. Bir an önce bu insanlık dramının son bulmasını arzu ediyoruz. Türkiye'ye gelmiş olmanız fevkalade memnuniyet verici. Davetimizi kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bugün Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde vereceğiniz konferans ve paylaşacağınız tanıklıklar Gazze'deki yaşayan Müslümanlar için, dünyada yaşayan diğer Müslümanlar için de fevkalade ehemmiyet arz ediyor. Türkiye her daim Filistinli Müslümanların arkasında bulunmuştur. Bundan sonra da bulunmaya devam edecek. نحن عندما نأتي إلى تركيا نأتي إلى إخوة يشاركوننا نفس الألم ويشاركوننا نفس المعركة، فنحن نأتي جزء نشارككم آلامنا اللي هي آلامكم، وبنفس الوقت لكي نحس بالقوة عندما نكون بجانبكم، لأننا نكون بجانب إخوة دائما يدعموننا ودائما قلبهم على معاناتنا وعلى شعبنا الذي يعاني إجرام الإسرائيليين. ما تعلمناه من حرب الإبادة في فلسطين أنه عندما تريد أن تبيد شعب عليك أن تبيد جامعاته، كأن إبادة التعليم أحد الشروط الأساسية للإبادة العرقية. وتركيا كانت دائما سباقة في دعم القطاع التعليمي الفلسطيني، ولذلك نحن دائما نأمل بدعم إخوتنا بتركيا المستمر لإعادة بناء القطاع التعليمي، الأفراد، القوى البشرية والمؤسسات.